Kulumka ang John Debbarma. Tinahay na video kanya ni nangma hanggang ko abono chin thani tabuk job vacancies requirement ko bang ma phaijak ang abono tini kisa details by ke share khaya na. So abon sekarang joto na konya mo tunggu please narok tay kaisa borong na help kanya na ji jodi narok job nangai tang ya pun narok video no hanggang kai jenangai tong nai borong share khaji knowledge khaji ani number ango daga description ari ruana and ang o daga jot job ni details ang description ari ben norogar batang nai man. So sekarang start kanya housekeeping vacancies ni bagai hanggang kai vacancy tongo 100 plus and food sama ni tai tong mani free in nai ESIC tong nai salary hinggang kai 11,000 plus 11,000 in hand ESIC tan mani poreno plus overtime apa hinggang kai housekeeping ni job ni details and kebama borok songo tam boba hai pori jagna nang hane housekeeping job khanya bagai ang norongno kogru jeng pora ganang no swimming job ruya sin team ro pora ganang sing pora garanya job ro nang ekdom pori jagya phana phaidi no 11,000 salary abo ang John Debbarma no promise khayo or 11,000 salary job ang nongar nahi abo ni ulo tongo service ni bagai hingga salary tongo 14,000 to 16,000 plus service charge and tongna ni tai chana ni free ESIC kasha company provide kayo kasha company provide khayang abo depend kayo company ni uporo and basic English communications and the basic Hindi manma banyongo besok pore jagna nang hanggang kai 8 pass panongo ba nang smart hanggang kai pore jagya pano ngai thangai mano abo depend kayo ni smartness no nache ge 10 pass 12 pass robo join khanya khai mano service hotel ko and then tongo captain ni hanggang 16,000 to 18,000 salary plus service charge Ombo tongo kasha kushu companies ESIC ria but ESIC ganang pano 16,000 to 18,000 plus service charge obo man nai nga tongo sana to free no and kubunga borok songo porijag rong ni bagai tam tong porijag ya rong bagai tam tong ne porijag rong ni bagai hinggang kai narok takuk Dinesh Debbarma by contact kaiman ang ani video ni description no ang number share kairwana bini IT job ni bagai hingga norok bo by contact khaimano tam ni bagai hingga bo kasha IT so job khai tongnai boro and plus koroksa company ni HR so bonong no IT ni bagai tebo information rimano so ang hotel industry hospitality wo ang job kayo hingga kai ani thani hospitality ni knowledge ba hospitality ni vacancies ba offer tongwa aba ang no rimano hune so tahuk tay bukuk song o videos naman hingga bono ang musungu chini joto tiprasano kasya income source tongthung kasya income line tongthung nok nukungo tonggoi kebunga borok tongo takpano chini triprawa porili ya no ga jugui tongnai sal phekya hanggang kai kam khanyai khaya wan sugui tongnai Hajunarok Bangalore ang John Debbarma nong no promise kayo narok ni je knowledge ni tui bani ni je nung khaiman mani job rok no chung no offer khayan nung khaidi and chung kuno politics chung tong yaro politics chung nei rok kang ka nong no job ro nei ni ri yang nei ya chung joto no personal interest by tiprasa te kese tiprasa na hamza kese offer rok rui tong jadi je kono kok sang namu sungo hangka ani number botong noro video ni description no aja ga onro ga no WhatsApp te call khaiman no and oja ga wo kebang ma borok tongo chinti prasaro tabu bo porijak tongo porijage tongo brok khai job khai tong nai hanyo hai yang request khanya mo tongo please no go video na share khai di no go video na share khai me by te ga sha borok
o video no goi borok sung mai contact khai bo bini nogo kaisa income source ba kaisa income to bi phaimano honai nor joton saiman dahok tei bukuk song Tripura rajya o tabuk job ni bagai wansuknani imang haisi job ni bagai wansukna imang haisi job korei ba nogo income korei hingkang kai walai ma bo thaglak problem bo thaglak saini man tong norok bo bai situation choli tong Tripura o dahok tei bukuk song norok jodi o job niti interest tong hingkang kai ang ba contact khaimano and ITs niti interest tong hingkang kai bro Dinesh dahok Dinesh bo be contact khaimano ang obon se sikang bo kwbangma job offer khaikya but ang response onek kom no mangkha je ang expect khai tongma hai tumanya ang saimia taboni reason tamo tam ni bagai borok rok Bangalore hai jaga o job khanya ni bagai lachi jago ba kiri jago ente kaisa kok tahok tei bukuk song chini tiprasa কয়েকজন বড় রংনি মেন্টালিটিস নরং নুখানা বা খানা কানা aro bunyi muning gaya sai dong ni hanai bunyi muning gaya ang tabung norong no masanai nono muni ni ring jagya nang kaisa employees ni ring jago same PWDO engineer chakri khane bo employees no kaisa college ni principal bo employees no kaisa bank manager bo employees no tabuk ang job khai tongo as a operation manager job khai tongo ang bo kaisa employees no dangan live kam kereng ketui tongo ang khayo ang je tongo ni live kaisa college ni principal ba lecturer bong he kanang bo ani live live khai tongo so kuno oma hai roktawan sokdi patara thang samong khai ke chikon nung thangan hanai kuno samong chikon kotor tong ya but hepeno income lama naituk di abono nong no barbar ang job offer ti phai tongo tebe tongo kubungma job bari rong ni bagai bo tongo bari hepeno bari rong bai ngan ke bari ro kiso porijak nang nai basic English communications tonga nang nai abo tabuk su gortian thani job tongo amoni pai tabuk alga job rok hangka kai jefru yago phayana jefru summa requirement phayana norok no ang ani YouTube channel ni tinyo ang update khai tonga and last box hanamo tongo tonga borok Bangalore ko porinai nei tongo porinan bagi finally ba nursing engineer norok je mo tongo aboni bagai bo contact khaimano admissions rokna na hangka bo contact khaimano jeng bui ba jate fam lok saja yatai nono direct college we contact khai ruwi nang aro direct ukhane admission nang so kok kolok sana thangya jotono asike nang nakar sana na chaya tu ya tong hangkai khulumu jotono na hambai and please video na share khaji tai khorok sa tiprasana help khanya logi hambai